Kharge speaks of intel report before Pahalgam attack. BJP should backs. Congress President Mallikarjun Kharge has claimed that Prime Minister Narendra Modi cancelled his visit to Kashmir as he received an intelligence report 3 days before the Pahalgam terror attack. Kharge was addressing the Congress Sanbidan Bachao rally in Ranchi. His comment provoked a sharp reaction from the BJP, which accused him and his party of trying to weaken the country. Mamangi April kunitoida Pahalgamda ekoigi attack Tokiba Chatakiba Adugi Matangda ekoigi 3 days ki mamangda Prime Minister Narendra Modi si Kangi haiba wafam duni mahangna claim toribase oja karigumba mahangna wafam se khangba taragadi ekoigi karigidamagta ekoigi intelligence team security aduga Kashmir police aduga BSF na chingba singda ekoigi matam chana karigidamak pau phaunadabano haiba wafam duni oja kari habininga si matay ko na comment yam chaon na comment bi ko yam rajniti yawa political party malani si di ko na yam sing na comment tawroi dabne hujik leiba situation si de ko government na any step lo ko da ko edi India gi armed forces na any step lo ko da moi moral do boost na ba lei dabne ko adumaina o ga da na khalle to bodo ngasai moi political entities ga tani na amana amakra sidana ba timing sa amana khara khunda ba sa masan tam ne ko adu ai wa kan de narin kano prime minister pmo la ka da message se different intel line ai ta wire ai ta ko intel line ni thola ka de se bsf ki masa ki intelligence source lai jai adagi kan sib gi lai adagi kano gi central intelligence agency me am lai ri ro gi lai mam lai ko se ko ne question to ru ya bo pot na de khale ai wa kan da ko de ko Narendra Modi de information lai raga kana go me agency mana report to raga de ko ko na so kana go me agency gi chief mana mana iramba chithi le ma se for example ko somda chief minister office ki office tagi mawon da source lai na mana haega khoi yesi gi dagi kano 1000 kuki militants akhoi manipur da kano infiltrate torok tore na haiba poche akhoi cm gi office tagi che tholok pa tar ga su kano na army gi amo asam rifle na clarify tore du ne ko adu maina paperwork ama adi written statement ama leitana politician ama na heta ngang ba haib se yam timing jam cha de ai tai ko moi political war do kono to be ai tai aduga ngasai gi ai wakanda masi intelligence source leige leiba leita ba haibadi only pmo ga home ministry khakna khangani ko akoina madu da khangwai aduga kaigumba political party mana adugumba leirame haiba taragadi mangona source leibra na tagal leita bra haibado madu hangdon jindo even kanona paliba lengak sina mana ngasai gi armed forces ke moral boost to boda ke apan bepi na taga moral do discourage to no bone haibagi charge mo adum court about to ya jane moina ko aduna adu yona him taragadi ngasai congress party ki president sina sumana claim tawribnina ngasai mon da ni ko source kar di leram gadra adu leram magadi putona kana khangadabne si matang sidi khoine comment yam piru da yam lan ngane na ai sumain thamjage Thagacheyo Zamathang da mulak jagi khoi hauziki mamangi April da thokiba khoi Kashmir ge Pahalgam ge thodok asiga mari leinana yumthang na leiriba khoi ki Pakistan gi marakta khamthengna umkhatnarak patagi sorry ngarang Ministry of Home Affairs na piba direction gi matung ina Directorate General Fire Service Civil Defense and Home Guards ki maikai dagi leibak asigi state amasung union territory punamakta pi khiba pauta ki matung ina hayeng mafam chani ga yang khai mapan da pangthokadaba mock drill gi manung chana Manipur gi sumafam manga da pangthokna ba sem saba punamak loikre habani oza wafam sing matang de khoi gi mock drill pangthokadar sta kamai yeng be oza phongthokpe Manipur di mock drill adu da khoi na gi last 2 years ki experience da mock drill ke ju thodona khoi lu na lo de ai tare ko kanam da na su lu na lo roi khoi adu area ke ka lak mu ta mamang na moirang da keno na short range rocket capsule ko do moirang bazar ta re ne ko adu bo government na ignore to bi gi ne adu bo rocket cap ki ba leite ko te na even army gi top brass Indian army de gi ngai gi Assam rifle gi keno na DG na ga har ki ba wai do akoi da yamna undermine to ne ai tare ko aduna maitai gi wasu na te maitai naga any fruit ko we are always prepared aduna sidi akoi da kasu yamna kano kayani yam kano wait kayani unnecessary have the arrow adu to sigi the mang yam naga lang ko tana prepare to bodo akoi concern kasu wait maram di akoi Manipur is already reeling through its own crisis have the masagi we crisis sida ko chana thangna ba ya da ko to wa ta ba adu gi wane si defense to jaga da sidi sai toan ba angle da gi army ne to jaga da ne adu hoi civilians gi di akoi gi di
ꯀꯔꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯁꯣꯔꯠ ꯔꯦꯟꯖ ꯔꯣꯀꯦꯠ ꯈꯔ ꯀꯥꯞꯄꯛꯄꯗꯨꯗ ꯑꯗꯥꯏꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯔꯥ ꯑꯃ ꯇꯝꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ incident area कुम्बजे सोमना कंदा योरे है बता का जो अतोपा न तरगा अतोपा एंगल दे योरे है तार जो आर्मी की प्रिपेयरनेस तो यंग बता बने कोई देखो कोई इस तरह शू थोड़ा बहुत तो नहीं तो कोई शू लेता बड़ा नहीं खाले मरम दी कोई मी सीरियस हो ने जो लोगों तो मान देवा मरम दी कोई तो क्या हमने चाहो क्राइसिस तो होगा कोई ना मस्जिद शॉर्ट रेंज रॉकेट कापे पोम्पी बॉम्ब सिंह न तौरे खोले अदु अदा न फने हम हारे कसु अखोई कनो सिना गवर्नमेंट सिना अखोई वाताबी की लेतेबा इंटेलिजेंस सोर्स ना लोबी की लेतेबा अदुना मोई की तौर मतम दसु अखोई मी जिंग जे कितंगदी ताबोई ताबोई खरदी उलकदरा को कइनदे अखोई आ मालौदे कइ कदौदे नो गाय कल्लगा लेथोकी दो माले हाय तारे को अदु होय प्रिपेयर तौबदी फैयेना खले अदु मंगाय अखोइना हाय याबो Hoi, mathang da mulak chak yoza Manipur gi state flower oiriba siroi lily bu yokhatna ba pandam da mamang thak ta gi sinduna lakpa siroi lily festival asigi sarukam oina handak pangthok kadariba mangarak suba siroi lily festival asigi damak lengak na kaithok liba senpham asi lily kanaba amadi mapham asibu semgat na ba senpham yaude entertainment lom da oina chatpa uriba asi mari leina ba lengak ke department na amuk hana review tobi hoina tribal youth council gi Manipur gi general secretary Robert gan maina phongdoragli oza aikhoigi mangara super serial festival pangthokadariba team asi haibadi khoigi state flowers si kannabagi damaktani adubu karigumba kaithoragli ba senpam asida kannabagi senpam ji yaudaba mafam sengatnaba su yaudaba aduga karigumba entertainment khaki oigi bataragadi oza kari orepe ai oza thambi Manipur ne festival ma'am toy pineapple festival orange festival ko adagi sera khong chili festival toy production dem te hengalakte ko paper de hengalambe ai sum ningjang wala orange festival ga di 9-10 years sur madong male torok ko adubu orange ki production je akoi ge ngasai ge orange queen nama silaga isai khara silaga dum lotion ge phibam ne orange queen du de hoi sima kumak tana kholak tana ma gi celebrity status pak ge ai ko chamana na siroi lili de ju queen go maga tawga dum ko mayam jaga langa kholaga lotion bagi culture mayam chaun le ai tare ada mase aina khoina hoi akhoi su yamna kanoina 2011 soida akhoi su खरा सिंगी फेस्टिवल से को मसी आइना थमजनिंगे से कइनो गाना फेस्टिवल जे सिनमा मतम दने ममांगी तौगिबा मयाम दुगा हंदका रिव्यू तौनबा कमिटी एम ले दमने फेस्टिवल जे थनखर काइथोगा ममांग द लाख तरुक काइथोखिबने हंदक सु तरुक काइथो जे दुगा तरुक न सिनमा कोनबने दा अदुना दुम यानी दा गाइन तौर कान को माइन तौरगा अखोगी कनो खरा अखोगी येनंगो खरा सा खरा योलगा अदगी कनो अखोगी कयानी को फुड कोर्ट खरा हांगगा इसे नोमाई खरा तौरगा दुम लोशन गिबगी पोतुदे अदोय मतंग योसलगदि याम फजदब मतंग हम लाने बको अदुना अदुगी पोतुने अदना सही चही मंगा तरा तौरबसी आउटपुट खर उफंगदमने सिरोय लिली की एक्सपांशन नत्रगा मागी होयबा आर्काइव सिंग देन मागी सही कयानी को कयानी मागी ग्रोथ की मतंगदा और नसागी ग्रीनरी की मतंगदा एनवायरनमेंट की मतंगदा को सिरोय लिली की हेरिटेज सिगर उफंगदमने अखोई किसिना Orange Festival वगैरह Pineapple Festival वगैरह जितना डिपार्टमेंट ने सिंजनु टूरिज्म ने सिंगेरा एनीबडी ने सिंगेरा पैसा दे काइथोगा मंत्री में आमा लागा मधु शो कास्ट और कांदा मधुगा से फॉर एग्जांपल Orange Festival होय Pineapple Festival होय दा अचौबा कनोमा एग्रीमेंट में क्रेक तौदरा ngसागी फार्मर सिंग हिंगबंगा मे आबगी सिगी कंपनी सिगा क्रेक तौखिबदगी फार्मर फेस्टिवल से तौदरसु यारे होजिकती ngसागी सेल्फ सस्टेन तौग्रे अदुना एक्सपांशन सु कोइरे अदुगा ngसागी तमेंगलोंग दा ऑरेंज से तौरमदगी तमेंगलोंगी प्रजा सिंग दा ngसागी पर कैपिटा इनकम द सिमु हेंगलेगा उटपंगम अदुगुम फेस्टिवल अमता लेत्रि बा कोइसदा को अदा मी की दुबई दगा तौरिबा एक्सपेट काइन मोइन तौरिबा एक्सपो मैम तौरिसिदि मोइगिदि अदुदगी सेल सुक जनरेट तौग्रे वारिबुको अदगी फुटप्रिंट सुक ओइग्रे रेवेन्यू सुक कहौरे अदुगा अखोइ गिसदे लेरिबा कनो प्रोडक्शन हाउसिंग सिदा सिबाव अखोइ कनो तौंगमे अदि मोइगा इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट सिबाव फंगरे अदुना कंपनी मरी एमदि सेल्फ सस्टेन तौरे गायना उटपा को एंटरप्रेन्योर मरी एमदि सेल्फ सस्टेन तौरे गायना उटपगी कनो दो अदुबाउदी उनिंगे हाइ तारे को सेम केस सिरोय लिली दे को सिरोय लिली केस सि चमनै को माना टूरिज्म एंगल दे येंगबै वानी अदुना मसै आइना थमजनी रि कनो गांदा गसै फेस्टिवल से तौब तारगदी रिव्यू कमिटी में थंबम चंगे सरकार न चही गुदिंगे सुम तौरी न दुम लेबिदि याते सगाई फेस्टिवल सुमंगाय को टूरिज्म सिदा अखोइना फंगिबा बेनिफिट रेवेन्यू देन टूरिज्म का मरी लेनबा मणिपुरदा तो ओनली टूरिज्म का मरी लेनबा कंपनी सिंग हाय तारे नत्र एंटरप्रेन्योर सिंग हेंगलकदौनेबा अदो हेंगलकदब तारगदी उखुलसु हेंगलकदबने अदो हेंगलकदब तारगदी फेस्टिवल दो पैसा खरा काइथोगा जस्ट फॉर गाकी नुंगाइबे दमक सिल्ले हाबसे मीना हाइदो चुमदोइनेबा अदुना
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯉꯩꯁꯤꯗ ꯃꯇꯥꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯂꯤꯂꯤ ꯌꯣꯛꯈꯠꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁ एनक्रोचमेंटसिꯡꯗꯣ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯅꯕ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯦꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯦꯅꯔꯁꯤꯞꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝꯁꯤ ꯑꯦꯟꯀꯔꯦꯖ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯥꯔꯛꯁꯣꯞꯀꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯟꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤꯒꯤ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯂꯤꯂꯤ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯋꯤꯁꯦꯜ ꯈꯔ ꯈꯣꯡ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯁꯩ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯅ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯒꯤ ꯄꯔꯄꯁꯇꯣ ꯁꯔቭ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯦꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ